inshuti bakunzi ba Ramuka TV mwahamutseho. Uyu munsi tubafitiye inkuru ishyushye cyane, aho ibisambo byajyaga bitwara umuceri w'abahinzi bigatuma amakoperative yo mu karere ka Gisagara atabasha gutera imbere. Akawe munsi kashobotse ni nyuma y'uko bamaze gufatwa bagata imodoka bakiruka ubwo bajyanaga umuceri mu nganda i Huye. Abahinzi bakomeje gutakamba, bakomeza kugaragaza ko ihuriro ryabo rigiye kuzasenywa no kukumama umuceri. Barabihagurukira, uyu munsi byatangiye gutanga umusaruro. Turagumye tubakurikiranira iyi nkuru, ariko ni ibintu bibabaje cyane, ni ibintu bisaba ko inzego zagombye gufasha abahinzi, kuko ihuriro rigeze ahantu ridashobora no kubona toni 100. Abantu bahinga bashobora kuba babasha kubona toni zirenga 2,000. Rwose turashimira uwaba wese yagize uruhare mu gufasha abahinzi, kuko usanga benshi ntibakibasha gushyira abana mu mashuri kubera ikibazo cy'abamami. Turagumye tubakurikiranira inkuru muri Ramuka TV. Murakoze.